jalanan geus ceudem ye rek hujan. Kayak tuh Mi, ieu keur ngasing mesin waktu heula ieu. Rek jalan-jalan ka masa depan. Bosan lah hidup di zaman purba wae. Perubahan bae. A few moments later. Tah, beres oke. Kita let's go lah. Bayangkan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya. Apa yang telah diberikan oleh negara kepada saya. Pilih saya untuk makan siang gratis. Wih, menikah beneran aing keur salati ya. Rada lihat tapi main lah. Yang agak nyebutin kok.